Dakle, idemo halat, bok te. Kaj se trgaš, bok te, mazo, kog da igram? Pazi, kombo, ono. Zek, Eko, Zek, Mlijeko, Trindamur, Rengnar, Gragaščina, Protiv, Zed, Radius, Vajgar, Organa, Bičali, Nigali, Uglavnom, svi su na 0%, what the fuck se dešava. Opa, sad smo svi odjednom, suddenly we're all 100%. Jebote, ajmo više. Ajmo da vas razvalim sve. S gragaščinom, ono. Go, bitch. What's up, bro? Gdje to gole ću zašparat, no. Ušparat. Inače na ovoj mapi imam veći FPS neg na Riftu, zato kaj ne znam. Ovo mapa fakat ima dobar FPS. Barem meni. Znači, Ascension je basically morate capturat ova sranja i onda vam se dižu pointovi i ako ubijete nekog dižu vam se pointovi. Tak da, evo me. Organa. Shit fuck. Aj bok. Opa. What's up, bro? What the fuck? Give me the pena. What the? Jeste vi vidjeli mene? Jeste vi vidjeli mene kako se ja vuko s trbuhom? Aj bog, brother. 6-1, oh my god. Nikad bolje games graga sam na Ascensionu. Ne moram vjerovat da nisu Vajgara ubili, bok te. Nema pente, svejedno, tak da ono. Oh, let's go! Ano Znam. Koja glupost. Aj bok. It was at this moment Lazy. he knew. He fucked up. Zakaj sam ja se zaletio? Fuck. Nisam ni zamislio to moj teammate. WTF. Ajde. To trinda. Bravo.